Pamiarsa ring galah ungkuran, ngelimbak gatra ring ambarelaya indek kawentenan permen Banten rejek ring Bali. Sane melakar saking permen rejek saking Jakarta, raris kekirim ke Bali sawetara 7 ton, ping siki pengiriman. Ya diastun sampun kejantenan nenten dados ajeng, nanging katahnyane wusan ke aturang permen inucap raris ngelungsur tur ke ajeng oleh keramene. Nampenin indek gatra inucap, Ketua PHDI Provinsi Bali Nyoman Kenak Nugesang, Pet Prade sampun pastike permen inucap ke Anggen Sarana Banten tur melakar saking bahan sisa rejekan utawi nenten sukle, mejanten kewentenan inucap lempas saking tata titi aturan pengobaktian Hindu, sane nenten yang kepin prasarat, nenten becek anggen aturan tur maning, baye yening permen inucap kelungsur tur kajeng oleh keramane, paikatan dane ngaptiang, kerama Hindu Bali sida nincapang sesele, untuk milih aturan Banten. PHDI Bali mungkah gala untuk nerima sampel permen untuk keuji keamanan ring Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Bali. Pekobat inucap nenten wantah maosang indek agama, nanging mapekatan ring keselamatan umat. Paikatan dane talar ngaptiang, bagesane wenang di gelis tedun nampenin kewentenan permen inucap. Juliana Bali TV.